Pozdrav ljudi, dobrodošli još na novi klip. Sa vama je Pro Slenderman i danas ćemo da igramo Clash of Clans. Da, dobro ste čuli, Clash of Clans. Hajde da počnemo. Evo ovako, da vam prvo objasnim šta sam radio. Kao što sam običao, prešao sam u 3. silver ligu. Tu. Stavio sam goline da mi se vidi, tu nisam običao i vidite ovdje. Znači još samo sam ostavio breakere i balone, ali balone nemam toliko para da upgradeujem. Stavio sam ovo dvoje da mi se upgrade na ovaj 7 level Elixir storage i gold storage. Tu izgleda nema nikog, da nema nikog, neće mi pisati ništa, plan bar. To je. Tu igramo 15 na 15. Ja ne mogu da vjerujem da ne mogu da kažem da su prejaki, ali oni su nešto prejako, znači prejako. Prejako. Znači, on će, ja mislim, nas satrati u ovome. Ja sam da vam pokažem. Vidite, to nije ništa, to, ali pogledajte ovo. Znači, oni su stavili u sredinu 2 Town Hall level 9 i Town Hall level 8. Sva sreća, pa mene nije zahvatilo tako nešto, pošto sam ja iza broja 11. Ja sam broj 12. To je sva sreća. Znači, ja sam se zahvaljujem onome koji je stavio mene na broj 12. Hvala mu. Hvala. Na broj 12. Znači, njegova i nije nešto baza, ali treba će mi Hogriders. Znači, ja ću tražiti od ovog King Mihaela da mi dadne Hogriderse, jer to mi, jer ne mogu pobijediti bez njih, trebaju mi. Samo nešto vidim kod ovih. Ja mislim da samo on ima hogove od svih koji su u klan varu. Jer ne, mislim da taj King Mihael ima. On ima sigurno, ali ovaj Boris, da vidim, možda i on ima. Ne vjerujem, ali nema ni on. Da imamo Delin. Clothes. Nema, dobro. Znači, King Mihael. Od njih ćemo tražiti Hogriderse. Da vidite, nijemo nešto baza. Ima tu dosta vojske, mislim da je on do Viš došao. Meni se čini. Da, nije, on je došao do golema. Ali ima tu jedan koji je jako jak, ali nismo ga stavili, pošto njih Srbi. Ne može, tu je onako ušao bez veze. Znači, ajde da vam pokažem. Evo ako vidite, to je njegova baza. Samo je preslabo. Znači, da ima njegov. Evo vidite, on nema balune ni wallbreaker. Znači, ja sam faktički po vojsci jači od njega. Znači, tu vidite kako dobro doniraju. Znači, tu je odlično, evo vidite. 3021, znači 3021 donacija. Znači, oni da imamo njega i njegov profil. Znači, ovo, znači, mi smo sigurno gotovi. Level 7 im je klan, to jest nije level 7, nego, kako bi da kažem tu. Evo ovako. Ja sam mislio, kao što vidite ovdje kod ovog zida, tu sam mislio da stavim wall breakere.
tako ću ja sigurno napasti Valbreakere, džinove i onda malo kasnije Hog Riderse. Zato što tu mi je najbliže Town Hall. Ako napadnem odavde, teško ću stići do Town Halla, zato sam napravio odavde da makar uzmemo 2 zvjezdice. Tako, i najvjerojatnije da ću tako napasti. Napast ću sa 7 ili 8 džinova, 1-2 Valbreakera i ostali arčeri, tražit ću hogove. Znači, tako ću napasti. Najvjerojatnije, ja se nadam da ću uzeti 2 zvjezdice. Ne znam, ali stvarno, kako da im kažem, klan im je prejak, ali on, taj broj 12, nije nešto. Ima Town Hall level 5, a ja nemam toliko prostora da stavim, jer ako stavim oko 9-10 džinova, neću imati da mu izvučem iz klana, razumijete me? Neću imati da im izvučem iz klana i tu. A ako stavim previše arčera, neću moći uništave što pucaju defanzi. Nastavno, ne znam šta da kažem. Evo vidite, stalno neki nam Kinezi ulazi u klan, ne znam šta je neka... Samo Kinezi, ali nema vezi. Bolje i to nego da nema nikoga u klanu. I tako, evo, da vam pokažem to, ovo je Devoj, tu sam ja, Miha, to je drugi s kojim ću da snimam. Kao što vidite, njemu je baza onako, ali moje je čak duplo, nije duplo nego troduplo. I pa, hajde da se vratimo kući, pokupimo ovaj eliksir što imamo. Tako, pokupili smo. Sad skupljam pare da, najvjerojatnije da kad stavim Valbreakere i kad upgradem ovo sve na 5. level, kad upgradem na 2. i ovu možda na 3. i ove zidove sve na 4. Onda će najvjerojatnije prelaziti na Town Hall level 5. A do tada neće trajati dugo, nadam se, pošto vidite 12 sati, ja sad nemam. Stanite, šta je? Da, dobre, ne mogu, znači, da imam mogu ovu. Da, znači samo ću još kanon na level 5 upgradeovat, mortar, ja mislim isto da ne mogu da, i znači samo trebamo ove kanone, to, ogradu, i to je to. I onda prelazimo na Town Hall level 5, nema šta. Kao što vidite, opet je dobro izašao iz klana. Kao što vidite, ja sam napravio ovu vojsku samo radi doniranja. Znači, radi doniranja i normalno da ću snimiti oba napada u klan Varu. Znači, nema šta. To ćemo snimiti. Ne znam šta, evo, samo bih htio da kažem, evo ovako, vidite naš lider Srećko Šujić, on je jako dobar, isto ima tu dosta dobrih, kao što vidite ja sam tu oko 19, ja sam Elder, dobio sam Eldera zato što sam jedan od najaktivnijih na chatu. Evo ako hoćete da uđete, Balkanski ponos, klan, uđite slobodno, ima još 8 mjesta. Var je stalno, znači ako ste Srbin uđite, ako niste, ne znam, ali evo da vam pročitam ovo, dobrodošli u klan, Elder je 500 donacija, ko po zasluzi, Var obavezan ko vrijeđa Kik, ovdje smo samo da se družimo, samo najaktivniji nam trebaju, vaš lider Srećko Šujić, Balkan. Znači, i ako hoćete pročitajte to još jednom i ako hoćete uđite slobodno, ima još 8 mjesta. Ja ću vidjeti sa Srećkom da kikuje ove sve Kineze i ove koji nisu Srbi. Evo vidite šta je njih ušlo, vidite šta je njih tu, oni su svi nepotrebni, pošto niko nije, trebaju nam
tu u Srbiji normalno. I kao što vidite, ovdje među najviše ljudi koji doniraju jesu Srećko Šulić 352 donacije. Ja sam prije neki dan, znači možda sam ušao prije jedan dan u klan i nisam ništa stigao donirati, pošto nisam bio igrao uopšte. Izvinjavam se zbog ovoga, prazna mi je baterija. I Miha, moj drug Mihajlo, koji će isto sa mnom da snima i najvjerojatnije da će i on imati svoj kanal, ali dok dobije novi telefon, pošto na ovom neće da snima, pošto mu je slab telefon i nije tako nešto jak, a kasnije će dobiti jači telefon i moće da snima. Znači, evo da vam, ako hoćete, evo da vam pokažem bazu Srećka Šulića. On je naš lider. Evo, kao što vidite, baza nije loša uopšte, sasvim je dobra. Samo da digne zidove i zidove, Barbarian King, dobro, to sve. Znači, samo da digne zidove i to je to. Nemam šta da kažem, to je to. Znači, samo da dignete zidove. Da pokupim ovo i nema šta. Sad ja ću da završim klip, pa šta da kažem nego vidimo se u sljedećem. Sljedeći klip će biti Klan Var, znači nemoj tu, znači Klan Var sigurno 2 napada i nema šta. Vidimo se u sljedećem klipu. Poz!